Indlalifa ngumfana nkasana isunu ngubani Indlalifa. Ngena. Ufuna ngo? Usandiyabudinga phandle. Hayi, la ufuna nekuseni kangaka. Yazi ngaphuma thina umelele ngaphumele ngekona uBravo ngo10. Hayi mina somele ngisidlela ama boyfriend amayiphone. Manje ntsini we? Shana lelo. Tshela mina gawu. Unjani umswenkwa? Usmart. Ungageza uphela busisi. Phuma. 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 Jesus. Khona umuntu uvukela ngakusendo. Ma. Angithi semvukile ngaklina, ngagesi imganu. Okunye sele ufuna ngikuyi. So wena nxa usuyenze konke uthi mina ngiyenzeni manje? Ngcolisa imganu. Mina sengihamba yini mama? Ngokubuza ukuthi uvukela uyangabi sibili, uyangabi sibili ungagezanga nje. Kathi yini ngani ngigezile mina Thalibona? My lawyer. Zithi into ke? Ngoma Squint zirise. Hayi, into zokubiza umkomazana ezingazivuniyo mina. Kanti bilo. Awufuna ukushayela ikawasha apha emotweni yakho lapha. Ngenzile clean so. Vele uyagcina amaphepha akho omsebenzi emotweni. Amaphepha nje amawheel, amaphepha amanzi, amagetsi, lo umsebenzi. Mbana wona ngani ngathi ngithira amaphepha emoto yini. Amaphepha tinochekira ku office, ndina ku office kangari bobo town mbana. Asuzamzela ioffice wash ke topi. Azi memvuka uzama mina. Clean imoto yakho, le mali lawo uyabhayiza yabo. All right, sharp topi. Hello? Ya Squint. Ma ungahlafuna nzezwa njani? Khafula. Originga ke man. Okay, I'll send someone to come and pick you up. Okay, sharp. Bye. Mr. Lo. Ngicela incwadi la. Ufuna uhambe uyondobhela someone laphana ayikuthi angabi le address ngombe kusele address. Hambe umntwana lapha. Okay, yeah. Apa njata ngandasika ku office mbana. All right, hayi. Kuhle. But uthenga ukudla kuningi umuntu wakho awuyazidlela. Ngayazidlela. Iribo bana obana ba. Kari yenza uthi ntshintshi ibizwe lika baba sefile. Nje lokufana ke Fana. Anzange ngithi khamini phela mina. Magogo uyenathi umbali lapha ngidinga uMambazane lapho ubheke wami magogo. Ngithi khona umbali. Kakuphumile kathesi. Oh, anqane ngabe phela mtshela ukuthi bengimchacha phela imomember wakho Sandwa. Yafana nalo mbali kanti ngama brothers magogo. Unkulunkulu wami, nami usathane ezongidlinga imeda nje kusena kunje.
Hayi. Mayelwe. Ngisusi ngapha singaqoqa. Hlala phansi phela sike sixoxa mbijana. Imba yindi abantu vanetsungu chete. Kati Squint ko. Moze mfonera kana Squint aenda kuenda ni. Come on, guys. What's Indlalifa? Yes, man. Bengilikhanda guys, sure. Yakwazi. Liya, hambe sizikhoma zami ngale. Wena mfana mthathela amanzi. Uthatha ukuthi usitshele into yowenzani? As far as I remember, ubuye la ukuzoba umeli. Exactly. Kahle kahle wena ungiphathela amanzi mina Mate mina. Sengilezi mali zami mina. Angisayenzi mina lokho. Wena, phathela usisi elamanzi la. Ayikuphi? Mzami. Awungichafa ngikude 1 phela. Wa 1 phela. Eli, mina mfukuze la. Imali yakho uyithatha ngaye lockdown. Bengiselapha abantu abagula icorona. Akathwenzani wena? Ngikutest icorona. Ngiyasidlalela mina Liya buya. Guys, mina sengile business yami. Engiyenzela kuhle imali yachinceke iphongwenze. Iphongwenze nje. Lalelani. When east goes to the west, it goes to the south because it's north. Yeah. Khonokho. Kahle kahle ngithi. Ukuwa kwenye, ikuvuka kwenye. Lingathangi lincedanga ama advices zethu thina lama talks ethu ama entrepreneurs thina laba. Impela le virus ibi. Mana sisi Eli ngiphathela amanzi. Ufuna sparkling water, ufuna tap water, ufuna lana sephi. And it's okay. Okay, Eli. I missed you. No, actually, we missed you, auntie. I know. So no zakwenza ukhetha ibedroom efunayo. Choose any. Indlalifa. Indlalifa. Wona lapha mzala. Sasiku beach. Ikuthi man, akukhanyi kuhle. Le imoto yami yena le umdala yena lo wami kuyena la fungena kuyo. Mzala, kanti imoto adime phandle isehlisa bani? Oh, hi. Eli, this is Mbali is our cousin. Mbali, this is Elphina. Vele ngabona manje ukuthi kule moto ehlisa umuntu phandle. Vele ngazi sekasi. Katalisa nje uthi selihayo omunye mate shu. Kanti madam, sekuhambe njani efridge? Akula ngitsho ukudla ngitsho. Ngivele ngabona selivuyire ingurube lokudla. Ngivele ngabona ngamabhonzo amabhanzi amebhawuni efridge. Channel Elphina. Elphina is now a businesswoman. Ongena business ngoba madam. Alright man, lichiye lixabana ngoma businesses. Mina kumele ngiye somewhere ngiyethatha something. Elphina. Hi, it was nice to see you. Wena, you are about to meet me. Right guys, mani hamba uJudas. Kanti madam, reyatabana. Noma kuthiwa nguvutabana singakhethi ukutabana lembuzi enje. Kathi lo vele ungcineleni khona. Limxotshe lo. Ngizawudinga abanye ngizababhadala mina imali yami yangena next week. Serious? So what advice amanye awutshela? Le Brazilian nxa uyifuna. Hayi, phinde ukuphendula la ngifuna ukudla imboza mina. Ngaqedwe ngiqondithathela amanzi ishwanisa kwani sengome. Ayakala senza abanye naso. Wesimali kababa these days here. Amaluya yakhe lapha esemthetho lo uthi wayicabanga ngathi ngaswe. Asera
la. Yes, alright. Zala, hlala phansi. Ngile ndaba le news. Kathi lo yena vele kaqoqodi nxa ingena khona. Ayiya, angingoyo ukuthi ngabe mina ngiyazithulela, ngiyekela ukuphapha. Umbali uthwele isigelo. Kuyini phela mzala khuluma? Akulaza business woman olapha mzala. Uyanya lo. Ubu business abazophela ukuqamba amanga. Lokube kuxolisa. Nginguye uthabe nyahle emxotshe. Elphina, suthi izikole zonke lezana eplazini labantu. Ay. Umama lona yena akazazi methi mina ngiphela ngithenga ukudla ngadla yena akazazi. Maye, sebekwazi lapha engikhona Nkosi yami. Relax. Our lawyer paid. You owe us big time. Squint. Indaba yami le yimi engibuyelayo. Bensithi ngizabachanga amafezi uyabona ngiqale ngibathi 21 minutes. Besathi sengiqedile ngiphinde ngibathi 14 minutes. Besathi bathi ngiphinde ngibaphinda haya la mawala mfana wami. Wow. Ama-nails ami. I-Brazilian yami. Osukume khona xa soyicleanwe watha le qedise lokupheka la. Sukuma phela. Uyabona mana ngikutshele mzala. Omunye umele umfake ethunini ngubaya. Osehamba etshela abantu ukuthi unguye ubaba walendle. Yabona la. Ngizadila labo mbaya. Sukuma madam business. Selokhu busy ehlezi khapha. Elphina. Lokho wahambayo isigqoko sami zonke ezimbili. Kunini wahamba lokhu ungakangiwatheki? Hayi nxa umuntu phela nxa wahamba isikhathi esithi kumele ukuthi nxa ephenduka athole i-visitors treatment for 3 weeks. Nalama washing line lokuthi angangabambi lokuthi angakhona. Ndoda wona iplan. Wese amanzi ahamba every day. Mina ngine special guest la impahla zami sezezinuka nxa kuvundewe. Special guest. Haya, into ze lockdown zangikhutha. Kulo muntu onukayo la. Kanti unukelani wena nguwe? Hayi nxa yilokho. Afuna apho vela khona ubulamba yini? Hayi kodwa madam, this is not the one. This is not the one. Kulo muntu onuka njengendoda yembuzi. Inkunzi yembuzi madam ibhugoti. Madam nguwe. Just Shut up wena. Wena ngabe ungwatshele kudala impahla zami ngabe seziwomile lokhu busy uqambela amanga khona. Hayi. Mina bengingekho la. And futhi besides khonokho mina ngithe mfika la ngatshela ukuthi indlu le kukhala isicathulo sikaBaya. Yindlu yakhe le. Bye. Ngicela uyekele ukuconfuse abantu bami. And guys, I see me enginukayo. Impahla zami malifuna nyazikhipha impahla zami ngisale nginqunu mina. Ubona nje. Usihlanzisa kanti wena. I am the Chaka Zulu of this family. Uyezwa? Hlala la. Hello? Yo Mandisa? All right. And I've been gone for so many longs. Wena, usufonela lawe. Guys. Auntie needs my help. Auntie, njengomuntu omdala somele ngiyesiza la. Ngicela saliwona endlini yami la. Auntie, behave. Hola ma-antisa, sengikhona. Ngikubingelela abantu lo. Mantisa, I thought uthe ufuna uncedo. Phela uncedo lawo uhambisana, kumbe ngihambe. Hlala phansi la. Into engiyenzelwe ngumbhali kona. Mantisa. Kanti-ke ngobanjweni ngembanje. Ungawasquint. No Mantisa, konke kushapha. It's not like ukuthi I'm excited ukuthi sokucetshelwa yimi wasengumuntu omdala, yabo?
hlala phansi Squint. Lazi lapha sengile problem la. So problem man this. Phola mdoko yashisa man. I-problem yakhe ithini anti? Umbalisele boyfriend. Of which I know ku-right anti. Ngoba usekhulile vele. But i-boyfriend yakhe ingene lapha. Ayisikudelela ngaqoqodanga wangena endlini yami. Phakathi inside la. Hayi anti ngizwisisi mina. Usho ukuthi ungene phaka lapha ngutsha okhwele phandle. Ungene khona endlini. Yazi ngezwe ngiphela amandla ukuthi ngimwele. Like this and this man. Una makoko. Khonoko kani? Kodwa ungangivisi makoko. Hayi anti unungahlupheki. Ngizadila naye mina. Yabona mina ngizadila naye man anti. Man thulu bona. Siza dila naye kanti kuyini kanti? Ufuna dila naye wena? Hayi. This is 2555 Comrade Zamba speaking. We are ready for attack. All the tanks, all the helicopters, the Jojos, everything. Over. On out. Right. What's Jim? Now, say where? Zamba. Like ngimchanga edumuntu longenzana na ukwana. Shh, boss Jim now. So, hambe yokuma eminyango lapha. Mina ngizama lapha so. Mina iminyango. Boss Jim ndandisenza ibuffalo on attack yini. Zamba. Try cow horn. Asiyenze ukukajaka, siyenze ukamzirikazi man. Wena. So ufuna la this. Boss Jim. Into zero. Attack. Hey Lina lani. Akathi lingenwa yini kanti? Ngicela nxa selihlanya selingenwa amadimoni lihambe lehlanya la ngini le. Lizasilimaza thina. Silabantu bethomele bezosinika izinto eziyishwila manje. Umuntu lovile imali ayimthingi mina Zamba. Nale allergy ukuthi abantu balemali vele. Urizirete lapha esikwendlu. Lokwero phandle. Ngiyero attack boss Jim. Zamba akuna mali lokho. Akuna nje le mali airtime lokho Zamba lokho. Ora nasiphume siyembona ke. Wena phuma kuqala. Indlalifa. Indlalifa. Ayachisa nje. Ma lockdown nje. So you guys did limonele elengqambo. What does that mean? Boss Squint, it means uyakudlaba. Uyakugwaza, ekuhlinza, akuhlaba sibili, kukuhlaba kokuhlaba sibili. Nazamba ndleli vele ikhulu kakhulu vele. Into zokufa angizifuni. And right. Athi umuntu lo kasithemba. Ungambona sezisebenzisa uplan B, akasithemba. Asembonile, akasithemba. Ingabe isigebenga for real? Ingami ingabe yakihlala la. Sekho khona ba. Unamfana wena. Ingqondo lethu njani? Alibe samujengisa nje ukuthi thina lathi abafana abancane siyafaka. But anyway, qari usithi abangami bakho betheater labantu yababiza phela. Ifikele imbambe, imshaya. Ngiyalapha mfana. Yabona ukuzala yikuzimbe namfana. Ngabe le change, ngabe sengikwenzela something. Emalini? Wena mfana la uthanda imali wena. Boss Squint, utshontshe idari rami. Angiriboni. Bengikubhare phansi khona kokukhulumile, utshontshe idari rami. Awuzama. Boss Jim. Uyabona uTomlo sikambamba. Ngiyahle ngimjampere mina le RKO ngimuthi bhaka wena. Bese ngithatha hayi Zamba, suqalisile. Uqala kathi izivele. Hayi. Gents. Manje uyayibona iplan anti? It's very simple. Sure. Hayi, mina semfuna ukuza ukuthi izasitshanja. Hakurura lokho man. Uboss Jinja uyakuthi ba lesibhakela. Mina ngithathele le RKO ngiyithi ba irali phansi. Anjwa izwale ba sisithini futhi. Aphathoni nguswiko. Hayi machentsa hayi. Lo implan engazwakali so asitshana indaba. Ufuna ulimela amahara mina. Vele yafaka amalini vele. Hayi imali siyafaka man. Ngiyahle ngifakela leyani ya that day leyana anti. Problem ukuthi kade sanina change gents. Ufuna change emalini? Asimenini into zemali lezi siqane isipaneni first. Bese siholisana. Hayi, let's practice first man. Away, assume gents. Right. All right. Ngilithayimela abanabi bethu anti. Mase icabangeni. Icabangeni ndini. Wena uhlele ngona. Ngibona lawe. Boss Jinja.
Re yani yekutimera imbali. Alright, muwanzi. Ayikabi emergency. Emergency yakho ngeyiphi khonapho yo? Hayi, ilanguage yakho lezasidilisa ngabantu la wena. Manje Baya. Get out of inside you bloody what of something. Hayi bafana bami ani naselingobaba sure. Hayi vele bathe sansadubeki. Ivele sokusebusuku aphansi. Amasele ngangena. Ndophi phone nje. Ngifonela nyabe senkwasi yonke into isi right lapha ku auntie lapha. Kufona auntie. Hayi ntamasele usuku lokufona. Siyalala. Mina plan ngiyalala mina. Ukulala. Yabona auntie uboss Ginger nxele loyo bangamsindo ngathi ukhuluma ulayita itractor. Ithi Lina lo ithwingwi lo. Limchayeleni usando. La ezevuma ukuchaya isiphukuphuku ezinjengani. Lona simchaya, wona uzichayisile lo. Kulomfana ongangena khona. Yes. Ngabe uchaywe yimi athi ngabe lapha khona lebizo vele kalasi nje. Wena bali kuyinto kwasenzela khona la. Yaza likho fe lonke la. Kathasuli ubusy le uvalelane le boyfriend yakhe umbani omchayani. Utheni? Ubani endlini kabani? Boss Ginger. Asambe zehlafuna umuntu le RKO. Asambe boss Ginger, suka wena. Hey. Bagijima. Asabatshela lo ukuthi boyfriend yakho linjani. Hey, sona njani? Nabona kusasa lapha. Sona bamba okaphi lokuthi umasado njani? Engakunompoli zaphi yabona? Auto Jake. Mina ngizakubona kusasa 16. Switch. Auto. Pause futhi please have energy and process. Come on. Get up. Yey, liyangaphi manje? Manini. Ngani nga? Ungawuliya wena. Uliya. Uphakathi la ulobheyiwa. Yabona konke namuntu abakubiza bethi ngubheyi. Umuntu asuke uchaka usale kuyibheya. Sesikhipha amazinyo. Lani lingabuya lokuyishopa ngweni lapha siza kuchaya kuze kuthi slide yani. Liyangaphi mani? Ya machayo. Budiri njani? Siyakorisa ukuba ngongena nje singaqoqodanga ukuthi emnyango kubhalwe run before you enter. Mina ngiyivenda, siyathengisa nanka ama groups. Reri ngariphiwa nguThenos ukuthi amathi sengathatha ngathengisa. Kodwa ngarithi cwa. Ingadi yakho bayi green emhlolo. Madam, sengiqeda ukhala amasofa akho la. Sokufunakala high spring esitsha le seat barretta entsha yakusu right. Phiri, asanda. Okay banda yasikhambe siye lapha esitera khona ungayisikho la. Baya la Zamba selinchayela boyfriend ngali. Isiphose sakhuthi yini? Bebe soma boyfriend akwafana. Beba boyfriend namnawa lo ngikade mbonhla ngitshela ngabo boyfriend amanga. Baya, ngitshayeni phela. Uma mlithembile ngala. Yenzani masinya. Mina ngenza live lapha amabhangles amazaza phele. Lapha
Indlalifa, lifa lisale le ba